Bonjour! Danas provodite jedan cijeli dan sa mnom. Idemo na vožnju biciklom i na pilates. Mislim da će nam biti super. Ovih dana iz kuće ne izlazim bez mobitela, slušalica i nekog brzog, zdravog obroka ili užine jer nemam vremena. Stalno žurim i stalno sam na poslu. Ako sada zajedno zavirimo u moj ceker, znam koji vas proizvod sigurno ne bi šokirao i iznenadio, a to je gel za obrve. Između pilatesa i vožnje bicikla ovih dana biram vožnju bajsom. Moj savršen dan počinje buđenjem u 8, a ako već moram odraditi trening tog dana, volim da to bude poslijepodne. Svi me uvijek pitaju za moju omiljenu epizodu Hot Date-a i omiljenog gosta, ali moj odgovor je uvijek isti. Uvijek onaj posljednji gost i posljednja epizoda koju sam snimila. Lekcija koju sam naučila o sebi kroz svoj podcast Hot Date je ta da je dosljednost uvijek važnija od težnje ka savršenstvu. Kada sam cijelog dana u pokretu, energija mi je uglavnom u minusu, moram priznati, ali čaj od mente uvijek pomaže, kao i redovni obroci koje ne preskačem. Kada biram obrok, malo mi je važnije da je kvalitetan, ali ako je brz, to je jedan veliki bonus. S obzirom da je moj život nekako baš brz, da ne kažem haotičan, meni je jako važno da sa sobom u svom cekeru, koji uvijek ide svuda sa mnom, imam vrlo brze, konkretne, ali zdrave obroke i zato moj izbor uvijek nekako pada na Eva tuna salate. Inače, tunu obožavam. Moj današnji izbor je tuna meksikana, tuna Eva salata, ali tu imam još neke okuse kao mediteranu i dalmatinu za moje drugarice, jer kasnije idem s njima da se nađem i želim da i one probaju moj prvi izbor.